Maloi lau mali e ho e ki mo lele e tonga ko toa pe fia ke talitali lele ki mo tonu ki o mo uni ngongo me le teo tonga uloa ki me wakai ma fonki televisoni tonga ki he hoani. Makai koe ki ngahi ulo i ngongo. Kamata ki tā wha fonki e he pule anga tonga ai pa anga no e panke hua tu me hu mai asiaina. Whamahino me e ki sea o e whale alea no pere whawhanua e whaia whirisii ki e whawhunga kakai o haapai tahawa i ahatu opule lulu aha uluaki o September. Pea kamata hono whotu u i ngahi bisnesia e ngahi papa whakatata ki e maho inga o i tali totongi i ngahi whale koloa. O ku te ebe me ngahi ngongo kehe ana yangi whataha i me tawakai ki e whamimitaha me malai o e sipoti pe he whoki ki he tuunga o i ea. Ko e wakailewa eni ki e whaiki ki mo e kautaha Pacific Timber in Hardware. Ko kamata hano tā whafoki e pule anga tonga e pa anga na e nomi he panke hua tume hu mai asiaina ai au iloa ko e exim. O ku te eki ke mahino e lahi e pa anga ko osi totongi whafoki ka ko osi kamata a hano tā whafoki ai no ko ini. Ko e whaiki ke tala noa ko ia mo senorita tui vai. Heavy machinery equipment has been negotiated for maybe 2 years, and because ko hono whakaha e ni e ampastoa asiaina ki tongani His Excellency Sao Shaolin e whakataha me kau whaiungongo e pongpongi o e ahoni e ofisi wha ampastoa pe asiaina. Ko e no ko enia tongani me he pule anga asiaina, na e whai i ngahi pule anga ki mua, ke whapaanga aki ai ngāwe ke no toi langa fo'ou o nuku alofa, hiriang e mau na e hoko ko e wiko taha no tātaha. E me ampastoa asiaina ki tongani His Excellency Sao Shaolin, ko e tokanga, ko lahi ahono to hala i ai no ko ia atongani me siaina o iku taki hala i ai kakai o e whanua. Na e whamahino he ampastoa asiaina ki tongani, ko e no ko ini na e whakahoko i he panke huatu me hu mai asiaina, ai ene e kole i he pure anga tonga i e ngahi uhinga ki he langa whakalakalaka a tonga. O kulahi ngahi tuku aki i me ngahi o ngongo tuku hifo ke whangari kovi i aki ai wāwhenga wakilelei a tongani mo siaina, pea o iai tokanga make he ai, o ikai ke iai ha whaahinga magato unga whapolitikale i e ngahi whengawe aki ko e ni. Ka i hilolo tongani ko kamata ke totongi e tongani ai no i he tauni, aia o whakaha mai ai ai longo mo ui ai to unga whakapaanga mo whaka ekonomika a tonga. I ka ingatai, ko i ngai whailonga lele ia ke ngai whanua i tu apole anga, ke toi lele yangi ai wāwhengawe aki mo tonga tau te whito ke tawha aki whakapaanga. Kai kehena whehu ia e kau whaiongongo pe koe ha ai lahi koe e paanga na e no, mo e paanga koe ko ostotongi mei he pole anga tonga. Kana mea ampastoa sena ki tongani Sao Shaolin e i kai ke malawa ke tuku mai ngahi whika ko ia, ka hui koe ngahi alea pau ko whakahoko. Mai ngonga le tio me televisone tonga, ko au Sonorita tui vai. Kua whamahino mi he eksea o e whale alea no pere whawhanua e whai e whirisi ke whawhunga kakai o haapai tahawai he aha topule lulu aha uruaki o September. Ko hiri eni ono whaha mi he ofisi e whale alea i angongo tuku mai i he whiawhi anea whi. O kumatunga e whirisi i he ata o e sea i he whale alea ma e whawhunga kakai o haapai tahawa hiria ai pekia e whawhunga malolo vili mano pangai hingano i he ahongo fulu o e mahina ni. Ko e tutu uni eni me he eksea o e whale alea ke whai e whirisi i hiria e ne whemahino aki mo e sea o e komsoni whili Lord Targeti. Ko e lezi sita ki he kandidati whili ma e whawhunga kakai o haapai tahawa e whai peia ki he ofisi ko wana o haapai i he ahtaha hiva mo e wanua o siulai. Ko ngā ono tu eni e potu ngā tana ki panga hu mai mo tu teki hono fotu o e ngahi papa whakatata i ngahi bisnesi ko tu unia ki nau ngawe aki ai mi sini tali totongi. I ono whai ke eke e hongonga le te oma televisone tonga e toko ni pule lahi e potu ngawe ki riwhi hei muli. Ko e wha amo ke maho inga maali e ki he kakai e whanua ai maho inga hono eke o e tohi tali totongi. I kai ngata i hono whapapau i ai maho inga to tonu o e koloa kuna kumi. Ka ke le ko te hanga tonu e potu ngawe e ngai koloa whakatau atu, ke e whapapau i o kuto tonu mo mo oni e ngai whamatala whapaanga, ke uhi ke malawa ke tonu mo maapo opo e ngai tuku hau o kutānaki e potu ngawe mo e pule anga. Eko e tutumi ko e ni, o pau ke nau ngā aki a misinta tutongi he nau ngai whare koloa, eko pau ke nau waki a tanto tongi he tuata whatua pe e whakau nau whakatau. Eko e
ngai pisin kon kamata aki ai ni ko o ku pipiki tu ko ai ngai speak up mo ngai notice kon ngai pare koloa ko ya ke me pe kakai tengo de naulava tu ai ao raki o mai na katu ko falai te ko nu amana kita hoko kiai na wiro le ko pare koloa ko ya o ku forma fai e pon ngawe e na polo kalama ki fuka me ni sinta tongi ke na ngawe aki ke ngai business i whakatoa e wa tolu ko tutu oni e potu ngawe ke kamata me iai hono forma mawhai e na ngawe aki mi sini tali totongi i loto i business e wa tolu ko ni o ke ngahi wa ai e walungo fulu maua ai au i kai ngata peito ngata puni ka aku kaupe ki ai me ngai business ni ihi ine yafu wa wao o ko matu ngai fie mao ki whama mawhai hono ngawe ake mi sini tali totongi ngai business i koini he ke ngai business i eni ko na osi lesi sita ke tuku hau ngawe aki aia ne whamala ala hini ki ai a hei muli. Ko ngai business ko ure sita ko ke tuku hau ngawe aki ngai business la lahi a pe ko o vaia i he takilu ai na upanga hou mai aia ko ngai business kon ko whakatau kon ki ke whakatau whalukufua mo whakatau wha mo vete ngai business e ni aku lalahe au pito ia pe aku malawa ke au nau panga hou mai nau taurea o wa uta takilu wai mai toko lahi wa pio miliona ke tau ai aku kau lahe rewain ko inga ko wakai ko por ngawe ko hiri ko tuhau ngai aking malawa pe ke tau pehe ko tuhau lai tahan ko tanak me panga hou mai tuhau pe aku fotonga e pule lahi ya mo pon ngawe ko hiri ku wai pe mata mama e wai pe ngahi ni me au teke ma opo yo no tana ki ko ya tu hau ko ni aya ku malawa ke hange ko na ke wa fe ui yo no analyze ko tu hau ko ni malawa ke ma o tu la mo fuat na business la ki no tana ki ma panga ko ni ke tana ke tokoni ke pura nga ke kala ke la nga mo kala ko to fonua o kuta po heni e potu ngawe ki ka kayo e fonua tau te fito ki ka kayo kuna whakatau me ngai business ko os fotuai ngahi papa whakatata ko ni o ku atape ki na whetu taki ki he potu ngawe i he whika ku tukwatu i he whakatata o ka pau e ka ioangi e he business ko yaha ni tohi tari totongi i he osi ai whakatau I ene peheu wha amo e potu ngawe e whingai aki wā ofi a he kakaio e whanua me potu ngawe i he kawingani, kai malama ke ola le lei hono ngawe aki o i lao ke mi sini tali totongi. Kei gehe e kamata i he ahawhalaite o i wikeni a haolaki o siulai, hono whamamawhai i he ngahe business i koe ni ke ngawe aki ai mi sini tali totongi. Ka mau i he business e tutu uni koe ni e tau te aia ke mo ua paanga e ni mawhi. Ogu ia e whakalakalahi i he ngahi polokalama ko whotutu he poate ki e ngahi whamo oni mo e whamawhai ia ko whawhonua atonga pe TNQAP i tongani i he tau eni enima. Kua o ki he laungeau e kakai i tongani mo e whanau wako ko nau lawa i le lea ngahi polokalama ko whotutu he poate ni kai lahi taha pe ki he tawhaaki wataki mamata Alice Tupo mo e whakaikiki. I e whamatala pule i e waa o i ngahi whamoni ako whawhanua ai poate ki ngai whamo oni me whamawhai i ako whawhanua a tonga pe ko TNQAP, vili maka whoriaki lo tonga programa televisone ai potu ngā we, ko ngahi programa ako e walunga furutupu ko o sanga e ngai apeako e tolu o whakakau i he ako i ko ia e he apeako, ai ko o sila wai le iai e he launge au ko ni ai ngahi whamoni ako i le volo tolu mo e whaa. Kamata mai be ai whengai aki mo puna ngata mamata. Ono whotukutu e koe me koe whai taha tolo koe ne o ngai whamoni ako whanua ko whotu i tongani koe whai vai ua iai koe whotukutu kotoa e puna ngata mamata. Whau kotoa e puna ngata mamata whengai aki mo tau tolo o lava o whau ke pēa poa te o tāri. Ai ngahi whamoni ako koe ia. Koe toi ngā rewa, koe hū mai e ngahi puna ngata kewia ke he puna ngata koe meitek. Ai puna ngata koe ai atakai ngahi whangamatala pehewa ki he ngahi whiriria kia ea pagui koe meitek o si lava whai ngahi whengai aki mo ki nao tolu o te whotukutu e ngahi
whamoniako. Mi he tawhita ke mala e koe ia o maonga iwi. Maonga iwi tu uloa. Ai ko si ai mga hi whamoniako ai. Pe whoki he potungao i koe whalat whanua. Ministry of Internal Affairs. Ko lava whai whenga e akmo ki nao tolu. Foi project ki maho inga pia ne to ki lava tu pe ngai mahina ko to Maliwatu. Na e lava e whenga e aki wao whipita mo e potungao e koe ni. Pe whoki whakafoe uinga ko e whakaivia mai potunga he puranga Australia. Ai nau konga ko nau tolu uinga ko Pacific Labour Facility. O whenga e akmo ki nau tolu mo e mia o lava o whao e ngai whamoniaka o teu ke whaleri a panolo. He vai wapa koe tau ni, ka matei siulai. Kono teu ia koe ni koe a ke ngai tau kei, whea mau mai ngai tau kei kai Australia, ki he oange ko ngā au i Australia. Nā te pehe e whoriaki ko e tōlahi o ni ihi ko e ni ko nau o si lava i re ngai polkara mā koni o nau i muri o hoko ato e whei ngā ko, pea ia i pema ni ihi ko nau o si mau ngā wei to ngani i ngai potu ngā wei pule a ngā me ngā hi sektoa tau taha. Pe tau le foto e poate ki he ngāhi whama oni me whama whai ako whawhanua ato ngā mo te eke ai pe ke whu mahino ia ki he tokolahi e na tōla ngā wei nau whahoko. Ka kutuia whoriaki ko hono whotu uko ewa a ngā weni o ko whakalakalakalahi ai e whi ngāwe aki, pia kulahi ma ngahi potu ngāwe pule a ngā o nau kawatu ki hono whotu uto e nau ngahi polkalama ako, ke awe ke ngahi ako a ngā ke ako mei ai hako tupu o e whanua mo e kakai. Ko taha whoke te whtoi ngāwe ai poate ki ngahi whamo oni me whama whai ako whawhanua a tonga, kono whau mo whotuto e ngahi polkalama ako, ke toki toko atu ke ngahi ako anga te seale mo maolunga nge, ke nā wako i e polkalamani ki e whana wako, mo kakai i whaluko fua, ma ai ngonga le teo mai televisione to ngā ko Alice Tupo. Ko hike maho i ngā o e malu mo i hawe mo ui e kakai e whanua me he iwi malohi e uhila, o ku teke mo whakaiwia i he komsoni uhila tonga i whingai aki mo e Sentai Pacific ki mau anga iwi pe bakery ai kau ngawe ko ye uhila i tongani ta te fito eni ke te nau tolo ku nau ngawe ki hono hoko i ngahi mita uhila. I ene pe heu whahoko i polokala mako aho e whae komsoni mo e bakery o kamata i he ahoni i he holo i siasu Siriana o tofoa. I he whamatala i tale kita a leo leo i he waa mau anga iwi e potu ngawe Meidek o wha se whana. Ko e wha amo i polokala mako ko i ni, ke toi aange e kau ngā weni i hono whai ho nau whatongia ki he lele i taha te nau malawa. Ko uhi ko malu ai mo ui o i ngāhi whamiri o ku nau ngā we ki ai. Koe hāka nofo ai ha taha i a api patu uatu o alo koe hae mea maha uinga o tonu kene o laki whakau i pene whakapapau i. Koe toko taha to tonu ha o whai ene ngā ui e hono api. Ke au siang ki ngahi mea mahu inga ni mako ni ulaki ka mo mea i kotoa pe koe malu pe koe safety malu ka ulaki mea mahu inga i ke ngo i he ouna he api o ku malu ano api me ngahi pai ngata a kotoa pe koe mahu he uhila pe koe vela pa kono ua koe whakamore whakapanga e ngo i he ouna he api ai tokoni, ai toko taha ngā au e whauhila kia te ia, whakapanga. Kono tolu, o amanaki mai auna e a biko te ki fu ilaka atu, e tō taha pe. Ko te ki fu ilaka atu whakakakato ngā au e api, tō taha pe. Pe kai ke tō e taha holo e auna tō e kumtaka i kita, ia palo pare maha a ngā au e ku te whai. Kono tolu, e whakapapau i tō tahako o ana e api, nā te fōu i fōunga tō tonu, aini ku toka ngā i e komsoni, nā te ngā au e hou e whiha, te mao e ngahi taukei mo e ngahi au sia, pa te toki hoko ko tō tahalai seni. Pe koe ako, pe mo certification. Pa kono whakaosi, e ongo i he ouna e api o whie maari e ne nofo. Whie maari e ne nofo e kune amanaki mai ka iai ha mea mau. O si seti e tō taha wilaya e ne borokalama ana ko pau ke toi whoki ke sio ke mea mau. Ka e fōu ko toa eni,
ko pau ki certified to ta ko ya E whamatala e ofisa ma olunga me senta e Pasifiki ki mau angaiwi pe Bakery paya tau aika. O glahi ngai palopale mana e hoko ki mua o a oai pe o mate ai ni ihi me uhila koe tupu pe me ala ai ni ihi o ki kai hanau laiseni o hoko ai ngahi waya uhila pe mita uhila. O ku tātua lahi ho e ngahi palopale ma ku hoko. Pe hoko mo ngahi whainga taa pe a o pe o more mo ui. Koe tupu pe ia pe me ngāwe aki, he kau ngāwe o ku te keke mau hanau laiseni uhila. Ki hono whakawaea o ngai apino fuanga pe o ka feitu. Ko ngā ke lava hoko e uhila, kai tam tatau kai mara. Pea kuhinga e polokalama ako ko ini ke whapapau. Ko kina utolu kuna wala ke waea ku mau hanau laisen uhila. O tau pea mo fie mau e komison uhila. Pea tau whak pea mo fie mau e kastoma. Pea ke whapapau kai hoka whatamaki. E lolotonga ni hange pe kuia ku mo mea i toko si au pito e kau mau laisen uhila. Pea i tau kosi na kamata i tau polokalama ako ko ini ko no teu i aki mo tolu ko ini kau ngau uhila ke lava ke mau ha mo laisen uhila. Ko e whaamu e polokalama ke to e whatolahiangi ai ni ihi ko nau os mao laiseni ki e ngau e wha uhila pea ke whasi si i me ngai palopale ma au ku hoko me he uhila. Nei pe he tau aika o ku nau kei ngau e i lorotongani ki e ngahi apiako e ni ihi ko nau kamata ke ngawe aki ai ako ki he uhila ke uhi o kuwhie mao ke whapapau i o ku malu hao mo whakalao e nau ngawe aki ai ako ko ini ki he uhila. O ku whotutu heni e komsoni uhila mo e Bakery ke nau whlawatu ki ngahi motu ha apai wawa o mo ewa of ka hoko pe ai polokalama ako tatau. I e hiri ako ko ini to ki whai lewa ano sivi i ki nau tolu ki mua pe ku nau tau mo whiunga ki nau mao laiseni. O ku whawafua ki he toko wonga fulu tupu na nau kawatu ki he polokalama ako koini. O ku kei haka hoka tupe ngā hima i mua tokoni e tāhine kuini hono tokoni ai ka kai e whanua. Nei whaki atuai ai tokoni me tāhine kuini ke he potunga e mo ui aniafi. Ko e tokoni eni e tāhine kuini me Australia ai ane tokoni kei e tāhine prinsesi en chirika la tufu i peka mo ini ihi kehepe i kenpela Australia. Whetokoni bea e taine kuini ki tongani e tauroro i whito ki he pungai moui, ki he kauwhainga tā ia unau si tā koto i he wharemaki vai o la, pea pehe ke ngai wharemahaki ke he pei tongani, pea pehe ke kauwhahaku whatongia laine mua me ai. Ko e tokoni bea hili koe ni e kuna koe ai mō ngāwhi, i e atanima koe o tau e konki mua koe tau ni pe foke tsunami mo e COVID kaiwa ako tokon ben ki e whake ake koe ni hili ngahi whatamaki koea ka whataha pea tokon koe ni ki e wharemahaku ai ola mo tonga tapun kasi nasi pe ai mo e toenga ngahi kotu motu ki tai e kotu koe tau mua pea taine kuini taine kuini o feina tonga ni ke oasi o feina oasi li e kinata ka e au e ofa ke tapa ko tope o tonga ni e tokoni pega ting nau tol feau e naunga e fie mau e kau maha ki pape ke kau ngau e whake ake kon mi ngai whainga tā koni. Ko e konteina tokoni e tolu ko ini o ilo toai e ngahi nau nau ke he kehe pe hangega mea malu i ke fofonga mo i ngahi nau nau ke whare maha ki. O ki kai gato ki taimi eni ke maa i moto koni ai a he tahine kuini ki he potu ngawe mo ui, ka koni osi whai pe me ngahi maa i moa ki mua, ma ai potu ngawe o kau gai ngahi tokoni mo henga, ko e wha mo lu mo i ngahi nau nau ke he kehe pe, ki hono tau hi ke maa o e whare maha ki. Rotonga ni nei wha hai e toke tā o whanoa, ai wha maa lolo to honga ia mo oni, me he potu ngawe i he maa i moa tokoni ko eni e tahine kuini, ko lawi ai ai potu ngawe. O kai ko tongani pe o ko tau moa kai ai tokoni ko ni ka ku kau pe ki ai mo ngai whale mahaki i ngahi tōku i moto i toke lau.
Pe ang gugay hoka tupe ay ngawe va aguna tunga kina no tao e faito ko na tapu ay pot ngai polisi e fenga ke fasi si imota ofi a no mao tu faki mo no ngawe aki e faito ko na tapu ito ngani. Ne po kia i ka polisi tu si te wike ko si e ka mata pu le to fa ke no mao me faito ko na tapu tai falao. Kono mao ni ka fa ilo hiria e ngawe ate ka polisi o ho apino fanga i vaulo loa. Ke ka fa ilo ko ni ka mata pu le ta toru no mi ko motua. Ho mata pule ta o fao no mi longo pe mo mata pule ta o no fitu mi vaulo loa. Na po ke kina tole ka polisi fa ta mi maliwana kalami e te autoru no te smale valu fitu ai si kalami e wa te smale wa nima nga hinau na ku ngai akif ki faito ko na tapu mo pa anga e wa fitupu. O ku ke ita po ai pe po ngai polisi ke ka ye fonua ai mau inga ngai aki ke no po ke kina autoru na ke mao tu faki mo ngai aki faito ko na tapu itongani ke hike malu mo hae mo uye ka kai ngai tugu kolo o tongani. Whamatala e hape ki mua pe tau mawai te toi wakaingi pehen ki he ngahi ulo i ongongo. Kamata ke tā whafoki he pule anga tonga ai pa anga noe pan ke huatu mo humai ai si aina. Whamahino me ekseo e whale alea e whai e whirisi i ke whafunga ka kai o haapai tā Hawaii he ahatua pule lulu a uruaki o September. Pea kamata no fodu o he ngahi business ti ai ngahi papa whatata ke mau inga o Itali i totongi i ngahi whalikoloa. Koe ka kātai pea mo unia ngongo mo le te tonga uraki me waki e hawani o kei whaamu ne au tāki le lego tōt pea ngahi hongongo ni kira te whāni ko tō hape. Whamaratu hiki tau kei whi au mai, kōriri ani polutele, ka mo mea.